Asesingene kulo hlelo lami lengilithanda kakhulu lethe business la sibuka khona abantu labasha sibuka khona ngivamisile ngithi ke #support black business sibuka khona abantu labasha ukuthi ke ngabe yini labatendela yona futhi wena ungumlaleli Ligwalagwala FM usitakala ngayiphi indlela kungasikusitaka kuphela yini lengagcugcutela kulona lengisuke ngikhuluma ngaye njalo ngabulesithathu ku business lakhe lo muhla nginamuzi mashele mbungela walaphana ke kaBhokweni bhuti wami angubingelele ngikwamukele kuLigwalagwala FM. Sawubona sesonjani? Ngiyaphila njani wena? Ngiyaphila. Kukwati kwami muzi singaze siyofika ku the in thing lekukhulunywa ngayo lita unceda abantu labanyenti labashada kwema party baby showers le app lesekhuluma ngayo egcineni ngikwati uyi photographer like kakhulu unekuthatha izithombe emishadweni all over so mhlambe asisicale sibuke lithandvo lakho nebusiness yakho njengoba ke sikwati njengemuntu lo photographer kuyo ke iMausist.co.za. Qala kwami kungena kulo leli shishini lokushutha izithombe kwaba umshado wokuqala lomkhulu lo ngawuthwebula ngo2012 kaNyamazana. So kwathi ke angithi uyathi uma uqala leshishini kuba nentigaba takhona bese uthi khula so nangiloku ngithwebula ngila ngibone khona lobunzima labavamisa kuba nawo lama client lama customer ami emishado. Okay. Nema party or tinto letinye letifana naleto. So ngila bese ke sengiqhamuka nale solution yokwenda nayi i-app esitawuxoxa ngayo. All right. Vele wakhatha nje wagijima wayake ku app muzi siyababona labanyendi mhlawumbe na kunemicimbi baphethe emakhamera mhlambe lamancane bazamazama bafana bashutha uqale lapho yinawe nobeke wavele waya esikoleni nofunza ukuthi ke ube i professional photographer. Qala kwami hey yayenza balenze kodwa ngizama kuyenda ebeyifisha umuntu lo wafunza iengineering esikoleni la eTUT eNasport. Okay. So kwendeka ukuthi bengisebenzela ecompany lethi Telebe iqala ichannel la eMpumalanga. Kwathi nanginyomuka lapho ke ngabe sengithatha isinqumo sokuthi kufanele ngiqale elishishini lokuthi ibhadalele esikolweni ngoba bengingasakhoni ukusebenzisa le NSFAS lebengiphiwe yona. Okay. So from lapho ke ngisuka mina from my background ye graphic designer sengibe sengileka lokushutha eTulu. Okay. So kuthe ke nasengiqhubeka ngalokushutha ngahlangana na lomnye babeke eCenturion umthekuli izithombe lo wadi wakocisha kule country bekathwebula te fashion yena kwabe sekuba nguye ke lo workshop ako kwaba ngu 2 days. 2 days elanga le3 ngaba sengimuntu lokwathi kuthobela izithombe enimanyana sikhona lento la engadini ibekuzeni lento na kwababe wethu lo ngibelekako beka umuntu lo luthanza kwalete ama art nemiculo so ngicabanga kuyinto le ngayisayithola kuye sonke lapha ekhaya sayimunya kuye. Kumatima kangakanani kule business ikakhwathi ke kuba i photographer njengoba ke usuke usebenza nebantu esikhathini esinyindi? Kuyaba nawo lawo ma challenges njenga wonke emsebenzi leswendako kodwa ke kakhulu kadi ngikushutha lo mishado ke angithi kuba seasonal so unokuthi thola ngetinyanga thide kuthulile kunganamsebenzi sekufuneka abashada every weekend angithi bashada every weekend kuma perfect wedding mara no so ubuya la ekhaya uhlola tinyanga letiningi nje la kuqala kushadwa khona la kubo June kuya ngale ku December so January February March are normally what we call my dead months sengila kufuneka ngila kubonakala kukhalipa kwakho khona no uke lishishini ukuthi ube sesowenda njani ngaleso sikhathi. So njengoba senda tindo tibili kungilokuthwebula izithombe sekuphinze kuba ngile graphic design ngilale graphic design bese seyisita khona nasekuthulile. Ngithanza ukukhula kwakho ngithe nangibuka i biography yakho ngathanza ngendlela
ukhula ngakhona kule business letigaba and ngithanza kakhulu futhi uma ukuthi uyakushutha umshado ngoba ileti industry naki just imagine wena uyoshutha umshado but awumani uzazitforme nje ubuka nalabantu lo sebelana nabo ukuthi ke labantu labangathi banenkinga yaloku labantu labanenkinga yaloku and uthi yinvo lo ibone ecishe isikhathi lesinyindi ngiyo lenzaba wa creator nayi app kunjalo awusitshela ngale app ukuthi iyonceda ngayiphi indlela kuleti nkinga botibona emishadweni uma utfwe blood form nayi app nayi siyakhe sifuna ibe a complete 10 key solution for umuntu loshadayo. Okay. Sho ukuthi umuthola le app lena obese uyakhona kulungiselela 12 months before lo mshado to viki after lo mshado. Ibese ya guide ke ikunike leto tinto lekufuneka utende leading up to lelo langa lakho lelikhulu. Isuke from lapho ikhone kukwendela ama checklist la khona ukukusita ngebudgeting yakho nekutracker tinto lekusafuneka utende. Okay. Isuke lapho yokucontrolela i-guest list yakho bantu laba attendako labangeti iphinze ibahlukanise ngoma family nemahlangothi abaqhamuka kuwo iphinze ke iqhamuka nama suppliers le laka list nathi leswathembako leswa recommendako nanjalo wona last recommendako nawathola umsebenzi. Wow. Sekuphinze ke kuba nale functionality ukuthi uyakhona lokubafonela labo bo supplier lobafunako from la ekhaya kule application iphinze kusite ngescheduling angithi bantu nasebalungiselela kushada baya kubo marriage counseling labanye babane nalawo ma schedule lathite leading up to lelo langa ikwenda konke kwendeke khona lapho kule apply one kusho ukuthi ungathola yona uphelele nawulungiselela umshado wakho. No ngicabanga ngoba ke kunemngane wami ke lo washada last year kulungiselela lo mshado yo beku stress ngale indlela ngoba ke lokunye uyakhohlwa lokunye ugcine mhlambe ke senikhumbula ngelanga lemshado ukuthi ke emadvodza kushoda lokho naloko so le app iyonceda ekutheni ke konke lokufunako kukhona laphana iyakuweta kahle. Wow. All right. So ibuka kuphela mishado ngoba ukuthi kuba nema party kuba nema baby shower ibuka mishado kuphela o mhlambe nangalaphi yangena into lemnanzi ngayo ukuthi ayikahlali emishadweni yodwa. Okay. So nangabe umuntu lofuna kuhlela ma baby shower or iparty yamuntu uthide kumbe imicimbi lotheni flexible enough ngoba uyakhona kungena utshintshe la ona lama le contents lekhona kulama checklist la khona so ayikulimit umshado wodwa. So i-app lelo yobuhamba ngayo ifonini yakho ila kuwe ayikuncane Nkosi ngikhohlela idiary la ngibhale khona leti sibukile naleyo ngoba uthola sekunema pheshana yonke lenzayo ukuthi uhlela into siphinze sibuke nale isikhathi lesikusa ngathi i-paperless sekuyindlela lokwenda ngayo into. Wow. Young, black and talented. 20 minutes before 11 ngumsakato Ligwalagwala FM ngidlulisa ke naba mlaleli abuye ke muzi asitshele ukuthi ke sitfola si downloada njani le app ngobe ke lena vele must have kuwonke umuntu ngobe ke bayashada kuma party ma baby shower ngala nangalanga kwi app lelo itsingako into wena tinvo takho tibe elula kakhulu ngidlulisa naba siyabuya. All right, angu 19 minutes ke lasele ngaphambi kokucona insimbi ya 11 muzi sesivala bhodwa wami ngicabanga ukuthi wonke umuntu uvule umlomo utheke wow stress semshado nasi siphela ikakhwadi kulabafuna kuba ngobe ke lithuba futhi lelinye lolivulako for bantu labanye labangafisa kuba ma wedding planners. Uyachamuka vele uthi ke emadoda niyashada mina nginanale app lena nganendela konke so uvule emathuba emsebenzi kubantu labanyindi si downloada njani le app kulaba sebenzisa amafoni eAndroid so ma Samsung ma Sony nalama BlackBerry lamasha naleminye imihlobo lekhona bangaya ku Play Store ku Google Play Store babese ku search yabo ba type themousist.co.za. Okay. Ngathi ukuthi ngimphindze lo mousist ngoba ungasiphinzela yena. Okay. The mousist shorting THEMOUSIST. Okay. .co.za. Okay. Ngiyokphela i-app le belonga ku themousist.co.za le khona lesisayikhiphile kwamanje. Okay.
All right. Lokusho ukuthi ke uya ku Play Store yakho mlaleli u type themousist.co.za logung themousist.co.za kodwa mamhlambe ke bafuna more info muzi bangantfola kuphi mhlambe lo munye uba ne problem yekuthi ke ayitfole le app or kunetino mhlambe la ngathi VCs ufuna kubuta kabandi nitfola kanjani? Sikhona na ku social media kakhulu is active. Okay. So ku Instagram, ku Twitter na ku Facebook bangafuna nje the Mousist. Okay. So you guys nihleli kwa le nihleli le mhlambe yini for mhlambe training yana ku train abantu ukuthi iyo bafundisa nje kabandi ngale app etseni isebenza sona na ufuna kubeka lokho njengoba uchazile ukuthi nethi igaba letahlukahlukene nihlelile mhlambe lokho o nisafuna ukuhlela kwamanje bese salungisa ama tutorial video. Okay. La toba live as soon as sesikhonile kuhlanganisa konke lesikubona kubalekile ukuthi imlanzila khona kuvisisa kabandi ukuthi isebenza njani. Ngicinisekisa ke mlelelo wami ukuthi ke nawe uyidownloada ke le app wonke umuntu ufana ukuthi ke abendayo ngoba ke siyabhedeya namhla kubhedeya wili nje uma ngabe bekanayo sinayo bese shot note yakhe kahle so sesiyathi stay download but mangibonga kakhulu ke isikhathi sakho ube nesuku loluhle sinifisela konke lokuhle ke empilweni sifuna kubona abantu labasha bangahlali ngingcondo ngentandla nange mehlo indlebe konke nje kuLunkulu abaphekela babusenga kodwa ke babuke ukuthi ke yini labangayenda ke empilweni asibonga kakhulu isikhathi sakho baba. Ngibonga thina sisi. All right isikhathi mlaleli sithi ke ngilanza ke Gina Jackson lathi khona ke no sleep abalali labafana. Akulalo.